Wa umona whamanina le tuispai eile te me tūla I mai eile tangata na te pūlea le lalangi. Whamai o ana upu e whaatōsina ina le te leo tangata o le lalangi de nei. Whamai ala unga e tōsina loto tangata. Mai o ana upu fo e fo ia I le te leo whaafitauri. Whamai e leise ta iu se malo na te mawhaia o na whaia me mawhaia le nei tangata o na whai. A o le tau mawhainga lava. Ia ngao ia mawhauwhau tangata. Whamai e sau o ia male malosia satani. Na te whaia vāvenga te tele ma mea o fofongia. Ma whaase se ina ai le tele o tangata o le nei lalangi. O le asau le tangata ami o le anga whaatasi ma le malosia satani. Ma whaia vāvenga ese ma whailunga se ma mea o fofongia. O ila tau o wha maalaya ina o le a whaase se ina I mea le anga. A waele italia le ila tau le upumoni. Ia ma whaia na whaasau inai. O ai lea tangata o le asau ma le malosia satani. O ia lea o le anitike riso. Na te whaase se ina le lalangi. Whamai na te fola ina o ia o lea tua. Ma whaase se ina I le toa tele o tangata whaatua tua I lea vaitaimi. Whamai le tuispa ia na tofutofo ina Yesu I tofutofonga e tolu. Mua o le maa ia whaaliu areto. Lona lua na fola ia I le ti apolo na te tuuina ia te ia mea umalava pe a haifo matapua ia te ia ma whae ia te ia le pule I mea uma. Tolu na ia ave Yesu I le maunga tele ma ftofo ina Yesu e oso ilalo a wawa tusi e polo ha ile tua ia na angelo. O le tele o toftofonga nei e tele na fulitua ai tangata ia Yesu. A wao le alu ia Yesu e langona le fia ai e langona le fia inu e mativa ai fo I mea wha le tino pe ona fia ai le o langa le nei. Usoma tua whawhine o toftofonga na o ia Yesu e toftofo ina I fo I tātou e ofa atu mea e whawhia ai lo mawhauwhau e ofa atu ia te oe mea tele a o nā mea uma o lo whaonga ele anitike riso e ngau ia ai lo mawhauwhau ina ia e tapua ia te ia ina ia musu alo loto e whaitau ia whiunga pa ia le tua whamea tu lai mai o ia ma whailoa ia te autou malangona le fia whamea whaasese ina I foi le toa tele o tangata e fulitua I le atua. Usoma tua whawhine tātou tāpena e leo toi whaingofia ia taimi. Awe te whaatali se ia se whapeo whetanga e te tāpena ai. Awe te whaatali se ia atangia mai o ia te tātou le anitike riso. Au ne ngalo ia te tātou o le lavoanga lue le anitike riso le taimi nei. Se ia o taimi o le toi whio mai o Yesu. Tātou tāpena I le te talo whaatau anau, te talo male salamo, te talo I le atua I lana whesoaso ani mai, te talo I le atua I lana pai mai, ma ia tātou wola ina le upu a le atua, tātou wola ina na whionga pa ia, tātou whaitau ina na whionga pa ia, ma ia tātou savavali ei ma whaola ina I tātou, ma tātou tāpena pena ai molo na toia whio mai, manu ia tere le nei aso mauna fuafuanga, alofa tere atu, to whaso I fua.